kata kudu sibun dengan kedua bengkong mentah berpihak ni mo. Tengok dong ni kuno piuan poi yang ni mo. Mapo yang ni hapo national double hall. Hoi jadi. Ngawan nomor beli ba ngai iba kadon beli ka advertisement ba ni pangka audition nya ka film suka silong honeymoon. Kadi director jang ngai i ba section sim ni. Kabang adang wan hang ni tengah yu ikin samla. Laun ha. Ngala nyo ye kitu ki form. Kila palat. Koi adu aspa duna. Tengah ikin bagi samla pling kila i shisha ya kata kila thang. Man film mo la don kata kasap jongki ni kila angnut maka kam film kam dere ka kam basnyo de kam film kede ka kam ka babha kam film kede ka kam ka ba plus nanti babas mo wala banyarap kin yang iban ay kam ay jam handam gitu ki bomyo kam yo jam de ngayo ikin maki ngakelikay kat makidang rung supo mo yo ani nga best plat ban simenta ka ni ka film mo te pidan bentalang ni em hakiwe ki film ba pi long ki ak mo dan hakiwe ki film te ngalabon hi ba ma dan kat sandli film paning kong gede ka dhaka script wala direct di ba section sim ni ba ar gede ka tang happy wala direct di ba sim yong dina ka erang ba ruping that dakan mau that ka dhaka script tang happy dakan mau erang lanot kular kasenti karaibi penasib ketingkai ka wadaw ka bossing ka molen bat kawe ka ba upcoming ka kerting dengan patib tahi te pidon YouTube channel em mafi pat pidon ngadon ho ada YouTube channel jonga dapat kerting jong ka YouTube channel jong fi kadi ai ka YouTube channel jonga kadi laway kan Panay Film Production dapat wanam theo ma te pi don kana tuli ki YouTube channel ki jong fi nga ka YouTube channel te bangam dayo por ba na mga lit film bit mo ngambe por bangan pelaj bun tuli ki channel ada tanggaway hi ada tanggaway ka channel jonga namar mentarung akar parkin ni fiber perlok pinangon men film ya ka film ka banga ak mga mo kumu aktor pat kumu supporting aktor ibu aktor di min aktor di pahe ya tadi ka film molin ya kadang don mentah po video cinema hall akar parkin ni firu wanyalam nang gi perlok jong fi pade film ma fi na po ka YouTube channel ya ki perlok jong fi mo anon kesan nem ya ka film molin kadang don mentah video cinema hall bala direct da i ba amdo kita di pa jong iki karot jadi mah te ngas ngutuna long bang iya kendu minta akan ka ini ka tengmo national double hall jadi te ngamut ong ne ngas ngutuna ba kanno ngut pat ba ibawan ban interview ya kan mo bawan man interview ya kan ka audition ka ban long minta te kamut kila po ida aspa duna de te pi don ni jingkermen try itu ban wan kajinggerman jong ari ti kadai don bit nomor beli bayala diru menswa na dangalay shalom ya kading ru aserput serpai kuma mudur ba antu kading gede ka actress ya uplang nas celut kay kum ni kum tay nga nang mudur gede ka sabti lane ka chan jong ka actress na kay mudur jong ka ang nud jong mga lok aktor ni mga film dengan poy perkat pat ngayo siya atakin gumur gede ka jinggerman ka jongi ha ka jongi bro ini bener ka jinggerman alam ka jinggerman ngin posisi ang baha pa suwa pengin nya ka jinggerman ini bener suwa ka jingin abang ngidon ka jingin insawan ka jinggerman ka jingin da bunsin kin ngaru ngasit ngit baha ko ka singingan sa long aktor ka jinggerman jong ang ngan sayo ring ngayo siya menta kalong gawin kan baru kita ni kiperlok jong aki ong na ban kam ak film te kam hare kam ak film kanya lam kam maslihan be nga ngalayat kasan tali ka film ring ngam patungop haka kam dikiat kam di secret nga na do bang wan chan ka pertingatan mo ba piar secret ngam patudi ring let ak film ngam patudi te dan bok ya kata mo bahkan nang yat chakmat kata ka film ka fi la yat nata nang ne lakan utari kum to nga kamulin kala debdon na do ngila depngin do ka ship koterik la puni adu mantangi na puni habiju ya kan put adu live koterik te kadon am gaban sa pinmi biang ru kan sa tering asyo kadang don tumangam patib hari kan sadon te to kata ni sa gindu biang pat hagi video mo wish bon vlog mo kamtam ya fir mo wish bon fir la like for nang mo an sutna ba pila don benta hagi kamak film mo tang 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 tang